Nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Muhundire rero uyu munsi amakuru yacu tunyarukira ara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu aka kanya aricyo M23 imaze gutangaza bitewe n'ibitero byahitanye abantu benshi cyane. Uraza rero kugenda usobanukirwa byinshi si ibyo bitero byaba byakozwe nabande ko noneho M23 yongeye gusora itangazo rigiye kubagaho. Se byaba bigenze gute kugira ngo uyu mutwe wa M23 usohore rino tangazo rigiye kubagaho? Rero byinshi urimo uragenda wibaza, uraje wisobanukirwe muri aya makuru uyu munsi twaguteguriye. Reka rero twihuse tumanuke n'inkuru yacu, aho kuri ubu ngubu aka kanya ihuriro AFC M23 ryamaganye ibitero by'ihuriro ririmo umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero byasobanuwe n'umuvugizi wa AFC M23 kuri wa 2 Kamena 2025, ibi bitero byagabwe mu bice bituwe cyane kuva tariki 23 kugeza tariki 29 Gicurasi 2025, birimo Rugezi muri teritwari ya Fizi na Mikenke muri Warungu. Yagize ati: muri Rugezi FDLR, FARDC n'ingabo z'u Burundi zikorera muri Kizura na Rurenge byagabye ibitero byatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Gusa ntabwo higeze hasobanurwa umubare w'abantu bapfiriye muri bino bitero. Gusa uyu muvugizi wa M23 we yavuze ko nyine FDLR, FARDC, ingabo z'u Burundi nyine zose zikorera muri Kizura zahitanye abantu benshi cyane, abantu benshi baburiye ubuzima muri ibyo bitero bagabye muri utwo duce tumaze kuvuga. Rero uyu muvugizi wa M23 kandi yasobanuye ko muri Mikenye na Karingi hagabwe ibitero n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo isanzwe ikorera mu gace ka Kipupu na Zero. Muri Bijabo na Bibokoboko hagabwe igitero n'ingabo z'u Burundi zifatanyije na Wazalendo. AFC M23 kandi yatangaje ko ibi bitero byose byapfiriyemo abantu benshi, bishyira abarokotse mu bibazo bikomeye cyane. Ni inkuru rero irimo iragenda igarukwaho kenshi n'ibitangazamakuru bikorera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose birimo biragenda bigaruka kuri iyi nkuru imaze kubera muri kira gihugu. Murumva ko abantu benshi cyane baburiye ubuzima muri bino bitero byagabwe n'iyi mitwe yitwaje intwaro ikorera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero twebwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu, ahubwo tubasaba niba ari ubwa mbere mudusuye munyarukiye munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazogera kaza nako nimugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba ba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Gusa ntituza kuza kumenya umubare w'abantu nyine baburiye ubuzima muri ibyo bitero, turaza kuza kubigarukaho mu makuru yacu duza kuza gukurikizaho. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibane namwe.